U sali Pomoravskog okruga u Jagodini u organizaciji inicijativnog odbora stranke Zajedno za Srbiju za grad Jagodinu održana je tribina na kojoj je govorio predsjednik te stranke i narodni poslanik Dušan Petrović. Mi se zalažemo za istinsku samoupravu. U ovom trenutku znači da mesnim zajednicama, kako gradskim, tako i seoskim, bi bilo dobro ostaviti porez na imovinu da milioni ljudi dobiju institucionalnu priliku da odlučuju o tome šta im je najvažnije u javnom životu. Sa druge strane, mislimo da Srbija treba postane regionalna zemlja, iako je to ustavna tema i duboko verujemo da treba da se menja politički sistem. Vojvodina, Beograd i ono što mi zovemo užom Srbijom bi trebalo budu 3 regiona. Država se bavi vojskom, policijom, pravosuđem, spoljnim poslovima, monetarnom politikom, a ekonomskom politikom, dakle, odlučujemo o tome šta ćemo i kako da udlažemo novac da bismo razvijali ekonomiju, socijalnom politikom, politikom prosvete i politikom zdravstva bi trebalo se bave regioni. Regioni su i regionalizam vrhunski i jedna logična posledica samouprave, što je naša bazična tema i smatramo da je to politika koja će u jednom trenutku dobiti podršku građana Srbije. Stranka Zajedno za Srbiju izašla sa jednim jasnim planom u 6 tačaka, razvojnim planom koji smo mi nazvali Zaposlimo Srbiju, dakle promjena poljoprivredne politike i povećanje poljoprivrednog budžeta, ulazak u snažan investicioni ciklus da bismo došli do 1.100.000 hektara zemljišta pod navodnjavanjem, vrlo snažne i brze podsticaje za investicije u biomasu, ulazak u podsticaje svih vrsta za izolovanje 1,5 miliona kuća i stanova koji se greju na struju, gas i električnu energiju, to je 2,5 milijarde evra. Dakle, samouprava, regionalizam i snažan razvojni plan, to je naš politički program. Predsjednica inicijativnog odbora stranke Zajedno za Srbiju za grad Jagodinu je Slavica Dejković, direktorka gerontološkog centra u Pomoravskoj prestonici.